Hello kakabsat, naimbag nga rabi tayo amin. Ket kumusta kayo? Dita balbalayo. Ken kumusta iti awan pay ay kat nasayahan ket sa pila ko mata agnanayon nga awan iti makasta basta lalgot no matay tayo gapu iti nga sakit kitan natay mabalin nga asikgan iti pamilya tayo. So nga matay tayo nga awan ti agbantiran niya tayo idiretso datay sa nga puoran kanuno idiretso datay nga itabon niya. So nagsakit ti kasjay aglalo dagita kakabsat tayo dita abroad ya nga sapay la kumatay adayon ni apo iti agkaroon ti kasjay nga saksakit dagiti kakaasid amot nga piman nga sapsapol iti kwarta ijay ken nga panunutin no iti di ba so kasjay pay ken mabalbalin ka iya dayon ni apo Diyos dito ay kanya tayon tapno ti kasta ket agsubli tayo ti normal ya kaasi pay dagiti piman dagiti sapsapol tinasayaat ket kakaisuna nga dayjay lang iti pagbiagda paspasada ti tricycle kasjay tapos ke maawanan dapit ti trabaho di ba nagrigat. So anda nga maibted iti pagserbyenda yang isang kapamilya so nga nagrigat taday iti dandanasid tayo ita ditoy sa nga lubungan tayo gapo daytoy naragkat agwarwaras nga virus ya ken shout out man ken ni kwa ken ni manang nga panaganak man lang nga iti bain-bain apo nagarti matlaw na yan agasamot ng taguyo kaklang ka madayo kit den kunang mulan no halang nga mabalen nga kwa nga nabilaukan na kasjay nuno nagatlal lang basit kasjay lang apo madayo kit den na napanagkunam kanya kada virus kon Diyos ko naawan pa pa iti Isabela nagarti ka mo piman ka mo agmas ka lang aro do nakamas ka lang aro din dapay mo agapopot ka pa usahin pa dahil imam okay ka mo't lon unay manang nga bain-bain niya okay ka kahit kasi nga ron so ado ti kakaasit at nga tao na dagiti paspasagid pa yun iti sa social media nga kasto nga tinutulungan sana all na bibigyan ng tulong ya so kakaasimit dagiti ko kakabsat lockdown yan nagadayo iti barbariyudahan nga basta-basta nga madahanon iti tulong kanya daya kat sapay lang kumano kasta so danto na tamit daytoy nagagat nga tumulong kung nada nga ori kasano kinadayunan no kahit mo tumulong kung makaumay ka makaapanda kasi ya tangamin ado ti kakahasit ta ya maragrigat nga padalang met ya nga awan pagsapulan na tapos nakakulong da lang kakaasid na po so nga sapay lang kung matatulungan da dagiti kasta akabsat tayo ket yamyaman nakmanen tani kustuman diti live tayo ta awan manin ti may ibagak in maturog akon ya inistoryaan kay lang baset katagyaman nakman iti panagayat yung kanya kasapi lang kumatag na nayon itong ayat indak kaya nagkaragtay lang tapos ti kasta dinggin na tayo na po Diyos awan bitin posibilidad niya na basta agkararagtay lang ayatin tayo lang suna ibaga tayo kanya na iti tikrik na tayo ya nga saksakit kasjay tapos ti kasta kat matulungan na tayo anyo nga panunutin nga may sa kayo nga makilablaban dahito nga pagsubok ta amok nga ni Apo Diyos kat nga agnanayon ya ket anang arod agyaman nakman nen itiin kayo panagbuya ay este awang gaya magbuya sayang lang ti insasa man joke mabuhay dan tulad ta ket karod good night kabsat mahal na mahal ko kayo I love you. Wait lang. Agoray man pay gaya makabsat. Share ko lang ito kwa tayo jay Facebook.
Hmm. Kat kasama tatayin.